Hagenega video ngangani to be step by step kumno ban monetize yaka YouTube channel jongi lene kumno ban apply yaka YouTube partner program yaka YouTube channel jongi bangila ban kamai pisa na po YouTube. Guys, what goes like la day but down to my hagenega YouTube channel PE yakniki video hapo ganega YouTube channel pe yak video ki bang upload hapo ganega YouTube channel hangne PE yaka video kumno ban sedang YouTube channel arajar arpelsan kumno ban sana YouTube channel arajar arpelsan kumno ban upload video hapo YouTube itu set kumno ban sana thumbnail kumno ban sana YouTube profile logo hangne labatai completely nagbenta ban sedang yaka YouTube channel kumno ban yo saujar voice time kumno ban yo sejar subscriber pat hangne pilatip lut tak ba pipe ya baru ki video hapo ganega channel pin sayo ilot ya baru ki video ba ngin stang dalaga jong ga YouTube channel pat ban yo dalaga jong ka kam ban kamai pisa free tang dak bangi upload ya ka trick ya ka interest jong hapo YouTube ban monetize jaka YouTube channel mentang ngathu ngihap ban open ya ka YouTube studio kapadai ka YouTube creator application PE mentang ala pro ya ka YouTube studio app ban ngihap ban play ya ka app tongin play ya ka app hapo ka app ngila ban monetize jaka YouTube channel jong open ya ka application Tementa PE gas bangala open ya ka application hapo ka application menta PE bangala draw ya ka option and section pehane PE ya ka arrow bangala cross nangne seklik na ka button pat hangne pin e ba ka channel jong pe kala tap ya ka share subscriber pat sajar kanta ka watch time awar pat kala don ru ka section apply now Tementangi haban bak sepo ka mobile home screen jongi nag benta ban pendap ya ka monetization jongi na YouTube channel da ka bangi pendon kam ya ka web browser kum ka desktop site jong ka mobile phone jongi ha ka youtubestudio.com Ondangi la po hapo ka mobile home screen jongi ngi habban pendon kam ya ka Chrome browser open ya Chrome browser application ka sangne hangne ngin monetize ka YouTube channel jongi hapo Chrome browser PE ya ka search or type URL ka bangala ya ka drawer hangne seklik ne ka section knang bangila ban wat ya ka YouTube studio.com da ka bangi klik hagne ka section batho kat kumba PE hangne youtube.com example hangne ngala ban recommend pe kumba PE ya ka tang http://youtube.com nang ta seklik search bat manta ondang ila search ya ka kertang karena ka page kala redirect ngi sepo ka youtubestudio.com lengba ka desktop mentang liyo ya ka rotate screen tong share ya ka desktop site na ka menta ka web page klik na ki light li dot here try to pe ya ka desktop site icon bangala daptik ya ka phiru tik ya ka na mar la dangim tik ya ka page kam try kam sisa ban pendap ya ka program andang ya dapat tik ya ka desktop site pe ya ka profile icon select na ka profile bat klik na ka option view your channel select na ini option rong blue nang ta ka kaya lamang i-direct sa kay YouTube channel customization zongi. Hangne PE ka customization section select na ka option kanang ba kaya lamang i-direct sa po kay YouTube channel setting zongi naman ta ka desktop site but ban set up ka monetization. Tementa ka page kala redirect ngi sa ka desktop site studio.youtube.com Tengi klik biang na ki light li ki dot ban share ya ka desktop site. Share ya ka desktop site ha ka page na ta pi ka desktop site mta on tick na ta sa klik bat tick ya ini bok hang ne on dang la da ban tick ka page ka la rin bat ka la ya ha ka desktop site na mar klam da le ya ka desktop site ka page kam try kam te man ta pi ba ka desktop site ka la try kam ha ka screen ban ngin ya app ya ka desktop site ba kan loading Tementa ka desktop site kala try kam hagene ngangit pili menta banga movie kini ki circle kat kumbang ala draw hagene ka section pe ye kini ki button ba pi na ka left side corner banga ai ye kini ka drawer hangne sa here to try but scroll down hagene ki dot
pe hane pi menta on ta pila syak hagine ki content ki unlisted nang ta pi ya ka symbol jong ka monetization seklik pat select na ka symbol monetization na menta ban apply ya ka YouTube partner program temen ta ngi la here should try to hagne section ban ngi la lap ya ka way ka option ka batho apply now ban apply ya ka YouTube channel jongi tongin select bat click na ka section apply now temen ta ngi la pause po ka YouTube partner apply section on da ngi la apply hane pi ba kila don ki step na kamata ban pendap ia ka monetization policy hane don lightly ki step 3 step 2 but step 1 Teban pendap step by step ia kena section tongin klik start na ke step 1 hane ladang klik start understand the term tongin scroll down by try hakna ke page jong kena ke step 1 scroll down by hadu bakut kine ki text knang bangila ban accept ia kena ke term bar hatra du pi I accept the best term tik ia kena par klik na kena ke option accept tem select na kena ke option bat kena ke page ka redirect hane bat kala loading segmenta ban review ya kena ke page hane menta step 1 is done na tangin po che ke step 2 hang ne ngi don kampan le tang art klik step bat ka balai ke dai ke jong ke YouTube klik start section Kebenta kebangi depan pendap hang ngi hapan klik na ini dot hang ne pan choose ke option hang ke don ke option light klik kebenta banengkong yes I have an existing AdSense for YouTube or AdSense account kabar no I don't have an existing account kabalai I do not know ladang islak I do not know kepamut bangim laban kamai pisa na ke YouTube channel jongi never kepamut junom la junom Kabarno I don't have an existing account ladang select na kena section automatical kena ke new YouTube channel jongi bat kena ke channel kan snahi dalade yalade ye ka AdSense account klam dan kamban le ai balada pidai pedang thamai ke YouTube channel pi hapan select na ke option ke bar no I don't have an existing account kanang ba ka AdSense kan redirect automatically ban snahi ke new AdSense nang menta ba pin kamai bisa na po ka YouTube channel jongpi Tegi baladon ya ke YouTube AdSense ki badon ya ke old channel kilawan link haka number 1 option yes I have an existing account for YouTube or AdSense automatically hi kene ke yalame ki direct se ke page pan confirm ya kene ke option example nga mentangan select haka banengkong yes I have an existing AdSense for YouTube AdSense account namar bangaladon suak AdSense account haka YouTube channel ke berim songa pat artli ki YouTube channel ru ngan redirect ya ki haka ju ke AdSense kenang ba ngala ban kamali ki YouTube channel ha juk AdSense ban increase bon ke income namar ke YouTube ruling ngila ban chana bon tli ki YouTube channel pat ban link tang ka we ke AdSense kenang ban increase je ke YouTube income zonge tang su complete kene ka step tu hane pi sign up for AdSense for YouTube ru la dep pat ka badang sa ka dai get review ke step 3 om don kampan film ngi hendangi haban apna ke YouTube review bahkan review lene ban share ya ke YouTube channel jongi kan share ya ke video jongi kan share ya ke tag ke description kilong ki original na ki copy paste na kilong ke basif na ki balong wire na na ke benta ban accept la ki video jongi kilong original pat kilong real but safe ke YouTube kan sepediang ya ke YouTube partner program na ke benta pengin kamai bisa na po YouTube tongin apa den arpa sau kantan na ganta bangin yo ya ka result ba kala dep review ya ka YouTube channel jongi ka pediang na kam pediang ya ka apply jongi Demanta hadin arpa sau kanta ka spe hane pi ya ka message cut way cut sau am ngala yo ya ka message na ka YouTube hang ne ladang selak pat pe ya ka message Welcome to the YouTube Partner Program. Kapamud ba kay YouTube menta kala pediang
ya ka monetization jongi pat mentang ili yo ban kamai pisa na po YouTube na mar ki content jongi kilong real safe pat ki original menta ka YouTube kala pediang ya ka channel jongi ya ka channel monetization jongi pat mentang ili yo ban stang ya ka kama jongi na po YouTube te mentang ngi plus ngatu ya ka na video ka bangi pe mentang ini pe pat na video